Jotono lamsogo friends ong chungtini ni katal job notification no nagi nailai thangnayo bidi notification roi rojak hapana tini ke full notification ba chungpono kisa short ke nagi thanglainai hapana je important nangmani no nagi ni nailai ke channel o katal ko subscribe khaija ko tong angke ba subscribe khaigi tong lai daily no ma ke notification dong no mangai tong ani bagai engke nirok friends no je ma share khalai di o ma ke support dogoi tong angke ani bakara busrang ko no daily notification o ma ke rogoi tong ani bagai engke fadi asakler ya kari daiti ni senglai important tabo vacancy telang janai SSB head constable post ni bumang state ward head constable communication head constable electrician head constable veterinary mo asuk telang janai kita bo boni post wise vacancy ngai state ward ni go UR দুইজনা তেলাং জাংনাই মানে যতনে ST যতনে খ্লাই মানে apply UR ফানে ST ফানে UR ni vacancy ko sogoi mago মানে UR onke ST ফানে sogoi mago mai vacancy ho ge haini bagai nirok khata thidi jotone apply khaigani bagai ngete head constable communication ni go UR 87 EWS 18 OBC 55 SC 20 ST 17 total 197 jona vacancy nai ojaga te electrician ni wo ST ni bagai simi sasinai 2 total 19 veterinary ni wo ST ni wo kare habane UR ni siro sagui sogi manai total vacancy nai 233 jona vacancy telangjang nai salary nai allowance 7 CPC state ward communication electrician veterinary ni level 4 salary starting got 25,500 ni siming 81,100 jora salary rogu soguinai eligible criteria rok ke age ni wo head constable state ward ni age of 18 years ni siming 27 years jora ke eligible nai bonus 5 years per relaxation rok manai ST ni bagai inke 27 by te 5 8 khlaidi inke asung ni ngi tong hangke niro eligible ngai qualification 12 pass ngani nangnai boni loge diploma duration minimum 2 years catering kitchen management om hairok ni tongke apply khlai tebe preference rojangnai je om hai working experience rok tongui tong hangke head constable communication igo age 18 ni siming 27 years ora jetation hai 12 pass ngani nangnai science physics chemistry mathematics om hai subject tongke oro apply khlai manai boni loke 3 years diploma electronic or communication computer science information technology om hai subject tongke bu apply khlai mane boni loge om hai tongani nangnai head constable electrician iwo between 18 ni siming 25 years jorangke apply khlai manai matriculation qualification ngani nangnai boni loge ITI certificate bu tongani nangnai 1 year minimum 1 year certificate course khlaijak ngke eligible nangnai boni loge ayakeba vocational khlaijak ngai tongnai rokbu khlai manai te kaisa veterinary 18 years ni siming 27 years jorangke eligible nangnai 12 pass khlaijak ngani nangnai science ni background ngani nangnai biology science and biology main subject tongke eligible nangnai boni loge 2 years diploma course khlaijak veterinary livestock development or veterinary stock assistant course khlaijak ngai tongke bu eligible nangnai animal husbandry course khlaijak ngai tongke inke tabo apply khaigani date rok no jeng tabok nailainai jetation samani ni rok no SC ST ni bagi 5 year relaxation ID physical efficiency test ni bagai physical efficiency test nai chalaro ni bagai 1.6 km 6 minute 30 second by running complete mark lainai buri rok ni bagai inke 800 meter race 4 minute by ma pyronai ike ngete head constable state ward ni height busuk nangnai inke je ST ro ni bagai 162.5 cm
celarokni bagwi bwrwirokni bagwi 152 cm engke height ni bo eligible nai. Tabo chest ni engke minimum 75 ni siming 80 cm police harogwi chest makaronai 5 cm extra makaronai police harogwi. Head Constable Communication ni go height busuk nangnai ST rokni bagwi engke chelani 162.5 cm bwrwirokni 150 cm. Chest o ngnai celarokni bagwi 76 ni siming expansion 5 makaronai. Head Constable Electrician ni bo celarokni bagwi 162.5 cm bwrwini bagwi 150 cm. Chest ngnai celani 76 ni siming 5 cm extra police harogwi. Head Constable Veterinary ni wongnai celarokni bagwi 162.5 cm same no taising ni hai ni tongnai. Exam ni bagwi physical test paimani porei exam ongnai computer based exam ongnai 150 mark ni ongnai multiple choice objective type MCQ ongnai subject ongnai part 1 general knowledge mathematics reasoning general english haikeba general hindi hai tongnai 50 mark ni. Part 2 tongnai 100 mark ni technical subject. Nge ona apply khaigani bagwi official website of visit khlaimanai recruitment.ssb.gov.in website of visit khaigi nirok online te apply khlaimanai. Video description of nirok apply khaijanai link te PDF rok nugui manai notification check khaigi nailaidi video description of. Engke te kaisa nirok no sagani musugu je note ni bagwi preparation khai tongnai rok video description of check khailedi nirok online te order rokwi je nangmani nirok nahoroi manai. Engke nirok ano comment khaigi sadi bo note nang bo exam ni bagwi preparation khaigi tong engke ang exact ke roi ronai nirok no note ni bagwi. Engke pari te next update no nailainai ngoke te kaisa notification SSB Head Constable SSB Constable ni bagwi tabo Tradesman ni bagwi veterinary driver gardener water carrier cobbler tailor washerman barber waiter carpenter nursing omhairok vacancy telangjanai o jaga o post. Nirok online te apply khaigani bagwi already ni starting jak nirok video description check khaidi apply khaigani bagwi. Tabo post wise vacancy nainai Constable Veterinary ni o UR21 EWS1 OBC2 SC6 ST4 total vacancy 34. Driver ni bagwi sudu celarok simi ni apply khlai manai ST ni go 38 jona vacancy total 553. Gardener ni go ST ni bagwi 4 total 41. Water carrier ni ST ni go gurui apane apply khlai manai UR suit ni go sogui manai. UR engke to joto apply khai magu ST fan. Engke total 5 jona vacancy tongnai. Cobbler ni go ST roni bagwi vacancy 2 total 25. Tailor ni go 4 total 41. Washerman ni go 574 jona total. Barber baknai rana ni go engke total ST ni bagwi 3 total 43. Waiter ni go ST roni bagwi gurui apani UR ni seat o apply khlai manai total vacancy 3. Carpenter ni go ST roni bagwi 1 total 7. Nursing orderly go ST roni bagwi gurui apani UR ni seat o koroksa apply khlai manai vacancy total 1. Total engka vacancy 827 jona vacancy telangjangnai. Omo vacancy baregi fane magu komegi fane magu ahin sui oro jaga notification o clear rojak tongo increase or decrease. Omo no apply khaigani bagwi sudu online te simi apply khlai manai. Engke tabo salary rok ni bagwi naike level 3 tongnai
21,700 ni siming 69,100 per month salary tongnai. Age ngai veterinary constable ni wo constable veterinary ni go 18 years ni sing 27 years ora realization 5 years extra tongnai. Class 10 pass khlaijak ni nangnai. Main subject science tongani nangnai. 1 year experience treatment of different hai nabok animal veterinary ni go veterinary hospital logo je 1 year ni treatment of ni knowledge tong hangke experience certificate tongke apply khlai manai. Constable driver ni bagai chalarok simena 18 years ni sing 27 years ora class 10 pass khlaimani loge heavy vehicle driving license tongkani nangnai ake eligible nangnai o also apply khagani bagai. Constable gardener water carrier cobbler tailor washerman barber waiter omai post ni go 18 years ni siming 23 years ora matriculation pass angjakani nangnai 2 years experience trade certificate tongke eligible nangnai o also apply khagani bagai. 1 year tabok ITI ro bu tongani nangnai eke o also apply khai manai. Constable carpenter ni go 18 years and 25 years ora extra 5 year relaxation matriculation pass angjakani nangnai 2 years experience trade certificate tongani nangnai carpenter ni wo ITI khlaijak ngai tongnai ro apply khlai manai. Jegefane trade certificate tongani nangnai. Constable nursing order ni wo 18 years ni sing 27 years ora class 10 pass angjakani nangnai. Engete boni loge first aid certificate course from SD ambulance recognition Red Cross Society India. Tabok certificate ok tongani nangnai je nursing ni mahirok ni go khlaijak ngai tongnai ro hospital rok ni go khlaijak ngai tongnai rok ke certificate tongani nangnai eke o poso apply khlai mane. Age ni go je taisingo 5 year realization ni samani 5 years sorjaka manai OBC ni bagai 3 ex serviceman ni bagai 3 omai ke relaxation rok age ni wo manai. Je government no rule tongmani 5 year relaxation to cheke phane tongo ST ro ni bagai engke ni ro ni age asangai tongphane apply khlai manai. Tabok physical efficiency test ni bagai constable veterinary driver gardener water carrier cobbler tailor washerman barber waiter carpenter nursing orderly omhairong ni bagai chalarong ni running ma khlainai 4.8 km race 24 minute by complete ma khainai bri rok ke 2.4 km race in 18 minute by complete ma khainai. Te gaisa constable veterinary ni gongke chalarong ni bagai height ngai ST rong ni bagai 162.5 cm buri ni bagai 150 cm chest ngai 76 maximum minimum expansion 5 asuk makaranai police argai te extra 5 makaranai. Driver ni gongka ST rong ni bagai 162.5 cm chest bu same na tongnai engke tabo constable gardener water carrier cobbler tailor washerman barber waiter and carpenter bron engke height jotoi gai ST ro ni bagai 162.5 cm chest same na tongnai. Nursing ni gongke ST ro ni bagai ST ro ni bagai be orongke 155 cm engke ne eligible ngai o nursing ni wo klayani bagai bri rong ni engke 147 cm engke eligible ngai. Chest engke chalarong ni bagai 75 ni siming 80 asuk makaronai mane asuk ni bisingo engke eligible ngai extra 5 expansion khaigi makaronai engke apply khaigani bagai ni rok video description check khlaidi ni rok joto kisu video description no nugi manai engke tini na update rasang ni sinai ni rok channel ba je phone keringai tonglai dio ma ke ni ron fan share khlaidi joto no hambai.